Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na sinduna BT Rota Laiba Congress Bhavanda Mahatma Gandhi ki chama ga yankai mari suba mapo kumon thoram pangthokre thoram aduda Congress Working Committee ke member Gai Khangam na luchingduna hana minister oiramba AK Mirabai yauna atai luchingba sing amari worker singna Mahatma Gandhi ki koluda laikatuna kokno ne ikai khumnaba utki Pangmi sing da wangang bada Gai Khangam na Manipur da atugo matam da ing tapa tangdu laitaba hanjin hanaba hotnabada center na hen meeting changpham thoi haiki mga taruk ading hay sa batare ko ilang abu da tanglu ni taba ne na taba du solution na se aro solution ko ta santi ko honad da badol ko sa level chi ga ni hay sa ke ta ama ste gamin ani kan si bisi ke palan ga mi to ni to gen khalla bada ata pha phagat na mighty army and hay kan tangan ba ba ni adu armed forces pan ko da thoi ba irang si pha control to ngam di base failure of the government asi ke ninga kasi ke musi to ba failure amani hala panjo linga talay di ba mayam sinda logo da sudan matiksana no ko pa no kapti da badi to pa din han hayel linga talay ba to hising da panjo ningi mate di tam thuna warrior ta isara solution ma lasting of a logical conclusion ma pura ga an for pa hay so pa mani